Ovo su prve epizode Dušan Karnik. Kako baciti muzike da se nada. Prvo idete na vaš pretraživač. Ovdje GTA film. Idete na sajt ovako. Kad to da pretražite i idete ovdje. Link neće biti u opisu videa. Sačekajte. Vi idete u GTA San Andreas. Idete. Ne. Prešao sam ljudi. San Andreas. Save game idete. Prešao sam. I morat ćete svako ove gluposti svake. Idete ovdje, mnogo znate slučaj ispod mosta i samo kliknete na tu sliku, znate već i sami, dok ćete ovo, idete start from one, pa kad to instalirate, imat ćete, prebacite ga na tekst, imat ćete ovakvu ikonu, Save Game for. Uđete u nju, idete gdje piše Save ovdje i idete ovdje. Imat ćete idete ovdje, idete My Documents, i nađete GTA San Andreas User Fail i uzmete ovu ikonu GTA, prebacite, uzmite ovo pokažem, ovu ikonu GTA, prebacite ovdje, ne u ove folder, nego samo ovdje, ne u ove druge folder. I to je bilo to što se tiče ove epizode, pa što se gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!